Tiki Langjun Patua Klamalong Tiki Langjun Youth Club Com Felicitation Program ke pado. ATPKA Hamren Aropen General Meeting Com Felicitation Program ke paman pon. Vokajan la penili block apartment block level vigilant and monitoring awi kru thu amai kangni. Karam ada berta long penili berta hanbang thare harmony nan berta ton pen arjik tha. Tiki Langjun Patua Klamalong Vosik Nipai Kretrok CR Tiki Langjun Youth Conclave Com Felicitation Program ke pado pon berta. Pheran ke pen kat news asai malong berta nang pale. Tiki Langjun Youth Committee pen patirpi pon si Tiki Langjun ahwar ko son si toklang ahin ke paprang tu nang jima aputhak chetan chimum pen pado laso jai mek along toklang amu alam along ke papon ateng lake sami sabin rong pipi ui kimi rat sai klembang raju rong hang principal Wellborn English School lapen Kat News CEO sarong ki lekhe lapen ongdung o kimi ke charlie atum ke thek tang atum pensi non lo charlie bom osomara to phan than pare pon laso phit rat amai pita pado pon laso amai long Tiki Langjun Youth Committee amai phu Samsing Tipen Chepahim Pupon amai long Alhu Sarpo Aman Pen Amorjit Tiso DPM in charge medical Don Singh Lekthe Managing Director Assam Hill Small Industry Development Corporation Sarthe Terang KSA Founder Mir Jenkro Rupam Hanse Kara amai phu lapen ongdung ro sarthe atum chetongdun renti college no mangi du college ni kami ni asi akan si ni tumu ata pulang tunan khana asu mangi encourage me kha de nahalo ni tunta du go atu ni tuma ka sa tuma du bang ke purui itu matena sun hengnu ki u tuno le khen ke ta hengnu bon sikame munthi ne ki Upi posi आंदोलन के क्लेमन कोकमा सीधा में इन्हें तुम आंदोलन कितु के कायकी ताकु आपी चिपलान प्लेलो उन इल्लो पुआहुसी इन्हें तुम के आंदोलन का कितु bang bepar be ha hin sami kusum si ke paprang hun thekma kolam bang eli tu jongsi hem top dul prote eli tu thanda chini dun de lo ke chari dawe enekta ave prote non ili tu Chinese salam theke la son thak thak po jongsi ili tu ke chari ahi na tu chari dun de prote non asan Assamese medium ba English medium eli tu chari dun de prote pini English ladak kitop na beli tu chini dun de lo la si ke chari Loga Charlie abang yakenan sok and this is the most important thing. Laso amai long mai ke pha alam theke Tiki Langjun Youth Committee along Abidisar Arun Lekthe pensi Jaipon lo Tiki Langjun ahawar koson si kaching thurdun thekjima aputhak chethan chimum pon pado laso amai long KSA Harogar Regional Committee amai phusutro teron tami chetongdun kadu kawe bang troxikep HSLC HS asad lang ki undun atuma phan archo pon si tok lang ahin kapaching thurdun ji aphan chethan chimum pon Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong Thihekpen ATPKA Hamren Aropen Vosik Nipai Kretrok Arni Hamren Sericulture IB Along Songa Kemang Aputhak Ansose Jakong Kachepara to take G upon Kachathan Amai Kepaman Pon Berta Peranki Hundor Kurben Berta Nangpale Hamren Aro ATPKA Amai Pu Baskar Rong Pipen Kachepumpu Pon Amai Along Rat Cyclem Bang Babuteron Aluisar Po Aman Pen Chetongdung Kaikiri Pator Song Achun Bang Pen Maike Pha Alam The Lapen Songa Kemang Alam The Than Pajirmi Pon Nasi nili ekran langsung se itung ITPKA songan stame itung pangtang bonbon na ilitung non itung isialam dipfulonda central londa bangtang kring Harvard district long bangtang kring non Bokayam district long stame hadata branch khulidampo Mayalong 2019 aninkan SSLC asalang ki undun atuma phan takarchup padopon anpar takacharli bom uwi kimi atum Methang ahawar methang akhya farman apol pen apol kacherap kachetu du nangji alam theta mayalong than pare pon
Wesker Benglong Dongkamukam Rong Supi along Vusik ni Pai Krit Roxy Arni Ada por Pai Sirket Mapor Malom Pen Arni Bang Okejor Adim Pen Akimia Dimalong Kapre ke Pon Thu Abirta Ferangke Kelvin Terang Pen Birta Nang Pale Birta Krip Dunlong Atengke Dongkamukam Arong Supi Towar Kok Pokachikok along Kedam Tang Arni Akrong Tin Atowar Ararai along si Okejor Kelan Padopono Bonstame Okejor Pen Ang Nimang Hong Kituki Ui Kedokok Ajong Dongkamukam Town Committee a Chairman Tilisram Ronghang Vice Chairman Rensing Timung Pura Ward Commissioner Salongki Be Lapen Juti Turang Atum Pen Patirpi Ponsi Saike Deng Pado Adun Thu Rong Supi along Methang Ahemrit Asonsi Arni Bang Sitame Dak Dongkamukam Rong Supi along Clark Bong Nangji Lapen Kular along Tin Sitame Pan Masala Ahom Pen Danglok Ason Kewar Tap Tederji Aphan Lapen Keter Ke Kewar Adim Mate Dasbin Kibi Pon Tang Adim along Kewar Verji Aphan Dongkamukam Town Committee Pen Pachini Pon Vusik ni Pai Krit Roxy Arni Kan Sam Apor Pen Okejor Kelan Adim Ke Dili Bajar along si Pathik Ponlo Lasi Okechonamji Atum Dili Bajar along Pensi Longpon Poposi Pachini Kedam Tang Arni Ason Towara Krong Tin along Okiridam Katora Pen Jokpo Joy Kepen Ason Tin Okechonamji Atum Ilong Wen Adim along Pensi Longpon Popota Pachini Pon Non Malom Sopor Birta Mon Ton Pon Iksinan Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnu Tiso 9365 454415 954 79 3905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure.
The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamu piputat bertalo wang thulo. Bokajan Priyanka Loch along. Wosik ni Phakre Troxy arni Bokajan lapen nilip block ke parlo. Block level vigilant and monitoring awi kuritu amai kai ni berta. Pherangke ananterang pen berta nang pale. Block level vigilant and monitoring awi kuritu amai ke padopon along. Bokajan MLA Dr. Numol Momin, Karbi Anglong Autonomous Council EM Atum Jagat Singh Inti, Madhuria Dikal Phukon, MSc Pavitra Rongpi, Bokajan Block Mondal amai pu Jagaswat Sayam, Ratsai Klembang, Lukirap Rongpi. Lapen penan ke thi dengan tum cetong dun. EM Jagat Singh Inti pen school Hemakimi. Da hanjang langsung English High School along Ingpupon. School Hemakimi. Kang pu along hanjang langsung LP School Headmistress. Rina Terangpi hanjang langsung Higher Secondary School pen Mirdan Ronghangpi. SMC Amaipu. Juna Singh Phangcho. Abarim SMC Amaipu. Kang Kherbi lapen hanjang langsung ME School Headmaster. Mohindra Pandit pen Chenglok pen anabang pubang phiatum cetong dun. Tarabasa Sport Association ahin pen patirpi ponsi aningkan bang ason tak taxi pinning 2019 aningkan abha cricket hom angdeng Inter Football League wo signify cricket rock arni pen kepang cheng pon aberta pherangke Rustom tok bipen birta nang pale kapathu ke cheng arni Tarabasa Sport Association amai phudhuni rong hang pen kachepem pu pon amaya long chunbang rameswar timung pen si kachetong dun alhia tuma phan kapachinia port enlo Kachopha Ali Aman pen Phuluni constituency MEC Dorsing Ronghang MEC Achor Sabina Teron Pi Lapen Haronghat BDO Asujit Rongpi Atum Chetong Dun Kapathuar ni cleared up FC pen Oikimi FC Atum Angbong si Patu Pondo Lapen Labang su Kapathu Pon along Kangsai Dun Mate Rifari Atum Lake Junuel Engti Mohes Singna Sures Be Lapen Jirsong Tong Pi Atum pen si Ingsai Ponlo Labang su Kapathu along cleared up FC Atum Kethek Muchet Ajok Bol Pum Thom An Oikimi FC Atum Apan Thapsi Kihai Anong E cleared up FC atum pensi cepalong pondok pusi birta ribdun long. Langhin MSC constituency ke parlo angkang langhin arong supi ward number 10 along pherangke atum wusik ni phakre pho arni kahumrida mahut ward number 4 arar tum ka cheleng atowar kemime ajok akile kisung ka chechak nang renti aputhak arar tum pen nang pachini dun abirta kadnu sa hemalong birta nang pale Karbi Anglong langhin ahi tipi angkang aphan rong supi hok ponlo sitame langhin arong supi along kaching tur awar sai misen pen ke klem ponon pu arnian ta avelang prek jam awar along pherangke atum pen kahumrida mahut kelong da mateng ke jesemet pen ward number 4 along kacheleng apan thidung ka tora rada tum kachetong nang aputhak pherangke atum pan than pachini dun lapen rong supi angkang along lapusana kisung kachetong nang ki chetherak chijin sume me an pin lokuta ongdung arat tum pen ningjirenti Nasinon Kachari Bom, Langhin Town Chairman, Lapen Ward Commissioner Atum, Apan Prapjin Pen Sai, Deng Pon Asonte, Mepar Jiputa Rata Tumpen, Kachunung Ripon Pado, Vice Chairman Pen Pherangke, Atengno Han Pachini. Ada berita bang lapasi kang ton poniglo, domet hakme kurubang tu.